Evo ga, jutro je. Prvo nabacimo šetnju malo sa olijom. I onda pićemo za rijeku. Idemo tamo u civilnu zaštitu. Pa ćemo zadužiti neke uniforme i tako to trebamo dofurati. Pa ćemo vidjeti šta će biti dalje tamo. Idemo sad, pićemo neke novo, pa ćemo ovoga vidjeti, moramo zadužiti neku opremu i to vezano za civilnu zaštitu. Evo, to me zvao moj prijatelj Ferdinand Hitrac koji ujedno ima dolje ronilački centar Marko Polo, kojem često to ronimo i radimo tečajeve dole i tako. Evo, imamo i dolje na bazenima i tako da je to je super. Ovdje gdje radimo fin swimming je dosta je plitak ovaj bazen, pa onda je to ne možemo tu ni raditi tečajeve ronjenja. Tamo je 5 metarski, to je super, tako da možete ovoga, ima stage-evi su napravljeni, tako da možete baš ono napraviti dobar tečaj i tako. A evo sad ćemo već i početi, znači od drugog tjedna lagano ovoga ćemo objavu staviti da počinjemo s tečajevima, tako da imamo već upita pa da to i krenemo. A uvijek nešto novo, uvijek težite nečem, uvijek nešto izmišljate, ono ok, evo imamo i klub borilačkih sportova, imamo i ronilački klub, tako da ovoga tu smo, u tom smo, radimo vlastite majice, tako da ono, hudice, evo, imate priliku tu. A morali smo početi s tim, gledajte, ono, kad sam putovao, ono, Portugal, Španjolska, kad sam krenuo u taj Casey, tu borilačku vještinu iz Španjolske, tako da, ono, baš sam putovao, u 8 godina sam stvarno proputovao puno ovoga mjesta sam vidio, tako da ono, ali naručivali smo robu iz majice i to za treninge smo to sve naručivali izvana, pa ono, dok vam dostave, pa carina, pa ta majica košta 3 put skuplje nego što bi, tako smo se odlučili da i krenemo sami u proizvodnju, tako da evo, zadovoljni smo, a i ljudi, evo imamo mi sad isto, ono, radimo, evo ljudi nas zovu, pa nije to toliko jako kako bi to trebalo biti, ali opet kažem, ljudi su nas pronašli, zadovoljni su sa našim majicama, našim dobar je materijal, tako da ovaj flex koji radimo na flexu, ovo je odličan flex, znači mi ga palimo faktički na nekakvih 200-tinjak stupnjeva, to je super, tako da evo, pokazao se jako dobro i za trening i ovako zanositi, tako da ono, odlično je. Sad smo počeli raditi ove hudice, tako da imamo ovoga u programu i to i u ponudi, tako da ono, kratki rukav, dugi rukav, znači svako šta ko hoće, ali evo te hudice su nekako super se pokazale i odlični materijal je, nisu skroz debele, nisu skroz tanke, odlične su, imate ove ono takozvane klokanice preko glave na cif, tako da odlično ono, tako da možete evo Combata Clothing ili C Design, možete ovoga naručiti u opisu će biti gdje se može i u inboxu nam možete pisati. Nije nikakav problem, svi su zadovoljni, evo sad smo baš pošiljku poslali iz Austrija,
otišlo je za Njemačku dosta, tako da evo, ljudi su zadovoljni, nastojimo biti što profesionalniji, kao što sam već rekao, uvijek težimo nečem novom, već čovjeku i dosadi to, ja u glavi imam 100 stvari koje bi mogli ali Karlovac je grad koji ne prihvaća novosti, ne prihvaćaju novosti, mali grad i tu poznaju samo jedno i to furaju i tako, ali evo, borimo se između toga, želimo gledam te ljude, zapravo svi vas prate, a kao ne to ovo ali zapravo svi i onda to isto kopiraju, ne samo mene, kažem općenito, a to nije dobro. Znači budite svoji, radite svoje, ok je to, svi možemo tu, tržište je dosta veliko, ali kad se vi nalazite u tako malom gradu i ovo, jedan protiv drugog, mislim to nije više dobro, niti je to dobar osjećaj življenja u tom gradu kad je to na taj način se to radi i guraju se samo jedni ljudi, a iako bi bilo jako dobro da se kad želite nešto napraviti da ljudi imaju drugi sluha za to, mislim, tu pritom mislim na ljude koji su čelni ljudi grada, pa bi to bilo isto tako dobro, a ne mi furamo samo jednu priču i to je to, ne sviđa mi se to nikako, a imamo ideje dobre, nešto što recimo i nije u Karlovcu još viđeno pa ali ima mjesta za svakoga, no međutim, kažem, ini dobivaju za sebe sve i to moraš biti podložan njima i to je to. Mislim, to moj način rada nije i možda to i nije dobro, ali eto, ja nisam takav, i ne želim nikome loše zato što neka rade šta rade i to je to, ali kažem, prijateljski odnos može biti između svako, šta mene briga da li on radi isto borilačke sportove, ako ja nisam u njegovu domenu ušao, ako se ja ne petljam u to njegovo što je on krenuo, ne znam zašto onda biti, gledamo se preko nišana u gradu, bez veze, to nema smisla. Svako može raditi, u svaku dvoranu čovjek će doći, proći će sve dvorane, neka vidi kod koga će ostati, uopće nije upitno to, ali kažem da sad jedan protiv drugog to nije dobro jer svi možemo živjeti, ali kažem, takav je grad, takva je okolina i to je to, tako da zapravo ali ajde, mi furamo svoj film i nastojimo to, teži je put očito takav, jer ne tražimo, ne pitamo, ne idemo, a zapravo bi možda i trebali, kad bi na više vrata pokucali i prenijeli nešto naše. Opet imamo nekakav strah, imao sam priliku prije par godina napraviti jedan projekt, smo napravili koji bi bio dobar za grad, pošto sam puno putovao, svi ti klubovi bi došli, nekakva prezentacija, nešto imali smo, da sad ne pričam, pa onda vam ostavite, ajde, neću spominjati imena, ljudima da malo to pogledaju, da vide da šta misle o tome i oni vam za par mjeseci recimo naprave to isto, ajde, manji obim, ali vidi se da su ipak uzeli nešto od vas i evo, i to vam je sad, to je taj sad strah, zapravo da li će nama to kome ćete reći, šta će to biti, da li ovo tak da, eto, i to je jedan od razloga zašto ne tražimo i ne idemo, ali nije dobro. Evo, hvala Bogu, imamo ljudi, imamo sportaša koji dolaze i to su vam godine od mladih do starijih i super je i atmosfera je odlična i to je to, tako da dobro je, to nam se dopada, no međutim kažem, jedan prosti razlog je ostali smo u gradu, želimo tu napraviti, želimo da kroz taj grad Karlovac napravimo to da se čuje, pa na kraju krajeva ok, kroz natjecanje. Ja sam 8 godina putovao dok niko nije znao, mislim, Valencija, Španjolska, Portugal, sve smo to obišli i svima sam
tu ste, otkud ste, iz Karlovca, iz Hrvatske, oni nisu ni znali, Ibiza recimo, ne znam. Pa oni neki nisu ni znali di, šta, kakav, koji grad, Karlovac, ovo i tako, to se priča ono. Recimo poslije toga, nakon toga su dosta ljudi je kroz moje priče i to i posjetilo Hrvatsku i došlo u Karlovac i vidjelo ga. Ok, Karlovac je više grad za tranzit, ali svima se sviđa, jer ono u vrevi koju oni žive u brzini, naravno da je grad dobar. Ali kažem, grad je lijep, prekrasan je ovo ono, ali je u tom gradu ja ne vidim perspektivu, nikakvu, ništa, ne vidim nikakvu perspektivu za naše klince, to uopće ne vidim, evo. I tako da, žao mi da to je tako, ali valjda će biti bolje i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme imati da taj razgovor koji trebamo obaviti sa jakim snagama našim gradskim ocima, pa da probamo i to prezentirati tako. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Nadamo se boljitku. Toliko. Evo ga, obavili smo sve što smo trebali i sad idemo put kući. Uniforme smo preuzeli i mala marenda je bila i to je to. Vidimo se dalje. Stižem Karlovac, evo, zadužio sam opremu i za ekipu. To je to, sve je iza. I eto, krećemo dalje sa obukama. Profesionalne postrojbe za spašavanje na vodama, tako da evo, odnedavno i pod civilnom zaštitom MUP-a, tako da